Možemo da se dotaknemo malo sa mojim gostom da pričamo, ali u fokusu nam je ono što je, obeležilo posle te 1914. godine koje dolaze. Moj gost je istoričar Istorijskog arhiva Boban Janković. Bobane, dobro jutro, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. A koliko je ta Niška deklaracija potpisana u Nišu bila značajna za sve ono što je usledilo kasnije i taj 1. decembar, 4 godine kasnije? Niška deklaracija, možemo slobodno reći, jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda u 20. veku. To je događaj koji je promenio tok istorije i Srbiju, da kažemo, stavio u jednu novu poziciju gde se gradila zajednica sa susednim narodima, to je sa Hrvatima i Slovencima. Niška deklaracija, možemo reći da je to u stvari proizvod volje vlade Kraljevine Srbije, ta nova vlada je formirana 2 dana ranije, 5. decembra, i Nikola Pašić je 7. decembra pred Skupštinu izašao sa programom ujedinjenja južnih Slovena u jednu državu. Taj projekat je počeo nešto ranije, još avgusta meseca, gde je Nikola Pašić okupio viđenije Srbe u Nišu, koji su imali zadatak da prouče, da kažemo, prouče situaciju kako bi izgledala ta država, da prouče sličnosti tih naroda koji bi trebalo da uđu u sastav nove države, i tu su angažovani svi viđeniji Srbi, naučnici tog perioda. Belić, Stanoje Stanojević, Slobodan Jovanović, Jovan Cvijić, svako iz svog domena da doprinos realizaciji te ideje. Ajmo sad u samom startu da kažemo kako je bilo raspoloženje u Srba, kako je bilo raspoloženje u narodu, a kako je raspoloženje bilo u tim intelektualnim krugovima. Jesu li ti ljudi bili za tu veliku državu i za ujedinjenje? Pa Srbija je ušla u taj veliki rat... Je li neko pitao ljude, žele ili ne žele? Ili je to bila samo želja kralja Aleksandra? To je bila želja kralja Aleksandra i predsjednika vlade Nikole Pašića. Običan čovek je tada imao većih problema, naravno, odbrana zemlje. Tada Niška deklaracija je doneta u jeku Kolubarske bitke, dok još i austrijski vojnik bio u srcu Šumadije, dok se vodile ogorčene borbe. Niška deklaracija nije doneta nakon Kolubarske bitke, pa da kažemo da je Srbija već postigla neki uspeh i na osnovu tog uspeha da gradi veće ambicije. Već je doneta Niška deklaracija baš u jeku najvećih borbi. Jedna od najsvetlih, najčistih, najbriljantnijih, najbitaka koji su Srbi ikada vodili, moram samo malo, znaš i ti dovoljno da kažemo, bitka koja se definitivno proučava na svim vojnim akademijama, bitka koja je pokazala da iz povlačenja možemo da napravimo neverovatna poduga. Iz strateškog povlačenja u kontrofanzivu. Ali ima mnogo faktora, od uvođenja 1300 kaplara, mlade sveže krvi, do opskrbljivanja naroda obućom, čuturicama rakije, je li tako? I podizanje morala na taj način što je stigla nova municija. Prerađena u Nišu, koja je stigla, je li tako, za 2 mm iz Francuske, duža, pa smo preradili ili smo bili efikasni. I tada smo imali, kako je Živojin Mišić govorio, imamo još jednu armiju, to je Železnica Srbije. Briljantna bitka, uvek mi onako zastane dah kad se pomene Kolubarska bitka. Koliko je to značajna i važna? Ono što je interesantno za Nišku deklaraciju, da se vratimo sada na temu, ono što je važno za Nišku deklaraciju je to da političke partije u Srbiji pre Prvog svjetskog rata nijedna nije imala kao program ujedinjenje sa Hrvatima i Slovencima. Samostalna radikalna stranka Nikole Pašića, onda napredna stranka tadašnja, svi su oni imali u nekom svom programu ujedinjenje Srba pod jednu dinastiju, to je dinastiju Karađorđevića. Pre svega, želja tih političkih partija i u njihovom programu je bilo, jeste teritorijalno proširenje, ali proširenje prema jugu, prema Makedoniji, prema Kosovu i eventualno prema Bosni i Hercegovini. Niko nije imao u svom programu ujedinjenje sa Hrvatskom i sa Slovenijom, sa teritorijama gde žive Hrvati i Slovenci. Kod Hrvata je, tako reći, bila ista situacija. Oni su imali njihova Radićeva stranka, Hrvatska seljačka stranka, je imala u nekom svom planu
ujedinjenje Hrvata i Srba, ali u okviru Austro-Ugarske monarhije. Da to stvaranje Kraljevine Hrvatske, ali u sastavu Austro-Ugarske. Kakva je situacija bila u Slavoniji, budući da je to bila jedna od pokrajina Austro-Ugarske i Dalmacije? Dalmacija je bila za ujedinjenje. To je u svom izveštaju i naveo, ja mislim, Živojin Mišić kada je išao da izviđa stvari. Hrvatska nije bila za, u narodu, onako kako stoji u tom izveštaju. Kakva je situacija bila sa ostale ove dve države, pokrajine? Pa, gde je živao srpski živalj, tu je bilo većinski za ujedinjenje sa Srbijom. U ostalom, srpski vojnici u sastavu Austro-Ugarske vojske su masovno dezertirali od početka rata, bežali su i prelazili da se bore na strani srpske vojske, a veliki broj je dezertirao i na Galicijskom frontu, prelazili su kod Rusa, ili na italijanskom frontu na Soči prelazili su kod Italijana. Nisu želeli da ginu i stradaju, da krvare za Austro-Ugarsku monarhiju, već su videli svoju budućnost kao deo velike srpske države. Ali kralj Aleksandar, tadašnji regent... Dakle, da zaključimo, podeljeno je bilo raspoloženje u Hrvatskoj i Sloveniji u to vreme. Što se tiče Srbije, rekao sam i Hrvatske, a kod Slovenaca je postojala partija, njihova Slovenska ljudska stranka, ali njihova isto najveća ambicija je bila samo ostvarivanje prava Slovenaca, što bolja pozicija Slovenaca u Austro-Ugarskoj monarhiji. Tako da i oni nisu bili za ujedinjenje. Srbija je ušla u taj rat da bi, da kažemo, porazila Beč, koji je svom silom pokušao da uništi Srbiju, da je okupira. Ali nakon rata možemo reći da smo mi dobili taj Beč u Zagrebu kao jedna protivteža Beograda, neko ko je ušao u tu zajednicu, ali sa sve većim i većim ambicijama da dođe do stvaranja svoje nezavisne države Hrvatske. Ko je bio zastupnik te ideje? Pribićević? Ko? Svetozar Pribićević, naravno. Da, u Hrvatskoj i na toj teritoriji. Da, oni su Srbi, je li tako? Da, oni su stvorili tu državu Slovenaca, Hrvata i Srba, koju niko nije priznao, i njihove delegacije... To da pojasnimo mnogima. Dakle, imali smo, i eto stalno pričamo ali stvari, imali smo Kraljevinu Srbiju, gde je bila takozvana u to vreme Južna Srbija, odnosno sadašnja Makedonija, dakle, to je bila... Reč Makedonije se pominje tek od Jajca, je li tako? Naravno. Da, i Kraljevina Crna Gora i Vojvodstvo Gore. Ta država, takva, ujedinjuje se sa sadašnjom Bosnom, Hrvatskom i Slovenijom, fali malo Istra, i to je država Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, država Srba, Hrvata i Slovenaca je država na teritoriji današnje Bosne, Hrvatske i Slovenije. Slovenaca, Hrvata i Srba, tako je. Slovenaca, Hrvata i Srba, da. Stvar je u tome da tadašnje ujedinjenje koje se desilo 1. decembra 1918. godine, niko nije smatrao da je to pogrešno. Uostalom, ako napravimo neku paralelu, kada se ulazi u brak, niko ne razmišlja o razvodu. Tako da i sa stvaranjem te zajedničke države, osnovna ideja je bila da ta država traje. Ali u toj državi nije baš sve funkcionisalo kako treba. Bila je velika razlika i socijalna i kulturološka, između ostalog. Naravno, to je bila država gde do tadašnje Srbije je bila čisto pravoslavna država sa nešto muslimanskog elementa, dok u novoj državi dolazi do većeg broja stanovnika muslimanske veroispovesti iz Bosne i Hercegovine, onda katolika, Hrvata, Slovenaca, i sve je to nekako, da kažemo, bilo na klimavim nogama do kraja te države, Kraljevine. Da, sad, ajmo da kažemo, nerešeno pitanje, dakle, i hrvatsko i srpsko nacionalno pitanje, nerešeni međunacionalni odnosi, sve je to trovalo tu novu državu. Od tog entuzijazma, od te Niške deklaracije, možda najključnijeg dokumenta, pa do 1. decembra, mnogo što se dešavalo. Desila se i Krfska deklaracija. Naravno, ovo je bio uvod u Krfsku deklaraciju. Ajmo da pređemo do 2018. Šta je dalje što je sledilo od 14. do 18. godine? Od 14. do 18. godine pa Srbija je vodila taj odbrambeni rat. I ono što je isto bilo važno vezano za tu Nišku deklaraciju je to da je Srbija bila konstantno, da kažemo, imala konstantni pritisak saveznika koji su tražili da se Srbija odrekne Makedonije na račun Bugarske da bi dobili
kao negde u magli nove teritorije, to jest Dalmaciju, Bosnu i deo Vojvodine. Srbiji su tražili nešto što je već bilo deo Srbije, a za uzvrat su nudili nešto što tek treba da se oslobodi, nešto što je bilo u sastavu Austrije. I Velika Britanija se, da tako reći, do kraja rata zalagala da Austro-Ugarski dalje ostane posle Prvog svjetskog rata, doduše malo okrnjen, ali da postoji. Koliko je istina to što na velikim televizijama često slušamo, i od Marića se ja to x puta čuo u njegovoj emisiji da kaže posle Prvog svjetskog rata Englezi su Srbima nudili na stolu da Srbija postavi svoje vojnike na granicama gde žive Srbi, odnosno što bi zaokružilo Bosnu i Hercegovinu, zapadnu Slavoniju i ne znam tamo Baniju, Kordun, Liku, gde su živjeli se. Koliko ima istine u tome? Pa jedini dokument koji možda svedoči o tome je taj sporazum u Londonu iz 1915. godine, gde ima čak i karta kako bi izgledala ta država, gde bi cela Dalmacija bila u sastavu Srbije, Bosna, Bačka, Baranja, Srem, ali bez Banata. Tako reći, granica bi bila do Pančeva, koje bi pripalo Rumuniji. I Srbija taj dokument jednostavno nije prihvatala zato što osnovna ideja Niškom deklaracijom je bilo ujedinjenje sa Hrvatima i Slovencima, stvaranje te zajedničke države mnogo veće nego što su nudili u Londonu. I ono što je tu karakteristično, čak i Rusija je insistirala da Srbija da Makedoniju Bugarima da bi... To je ruska težnja od uvek bila, dakle, da se razumemo još... Tako baš, još 1878. godine. San Stefanskog Stefan, pa na Berlinskom kongresu takođe vodila bitka sa Rusima. Dakle, Rusi su uvek bili, mislim, realno rečeno, i kad je pre 10 godina rađena anketa u Rusiji, ko su im veliki prije, Bugari su bili daleko ispred Srba. Bugari su uvek bili interesno značajniji od Srba za Rusima. Da, Rusi su tada... Realno rečeno, mislim. Rusi su hteli u tom velikom ratu da izađu na Bosfor i Dardanele, da to je bila neka vekovna želja Rusije da izađe na toplo more, na Sredozemno, da njihovi brodovi mogu dalje da rade ekspanziju, da širenje Ruskog carstva. Ali desila se revolucija tamo, već znamo šta se nastavak toga, stradala je dinastija Romanova. Da, pretpostavljam da će danas biti nekog načina da se obeleži ovaj značajan dokument, to je deo naše istorije. Ne možemo da kažemo da to nije bila moćna država, i Kraljevina Jugoslavija i o SFRJ već nećemo da govorimo, ali eto, tu smo da se sećamo nekih detalja i imali nekih dokumenata o tom odlasku Živojina Mišića u Dalmaciju, gde je preneo one, kako se navodi, pisali su oni frapantne vesti kralju Aleksandru da se okane ujedinjenje jer ne postoji raspoloženje naroda. Gde iz čitave priče izuzima Dalmatince koji su zdušno za ujedinjenje, ali su oni manjina. Jesu li Dalmatinci u tom trenutku, Dalmatinci u tom trenutku nisu ni osjećali Hrvatima kako je napisano u tom dokumentu i oni su bili za ujedinjenje, Hrvati nisu bili. Ima li istine u tome? Ja sam pročitao taj izveštaj Živojina Mišića, ali nisam video nikad originalni dokument sa njegovim potpisom i tekstom. Tako da sve to opet negde u magli, da li je to baš tako bilo. Ali svakako raspoloženje Dalmatinaca je bilo više na strani Srba i isto je zabeležen veliki broj dezerterstva Dalmatinaca koji su napuštali Austro-Ugarsku vojsku i prelazili u redove srpske vojske da se bore za oslobođenje i ujedinjenje. Da, kasnije Kraljevina i ta nova država pomogla je Hrvatima da i Dalmatinci i Slavonci počinju da se osjećaju generalno Hrvatima. Da, to je sve, možemo reći, sve tome kumovao naš Nišlija Dragiša Cvetković. 1939. godine, da kažemo predvečerju Drugog svjetskog rata, kada je sa Vlatkom Mačekom stvorio tu veliku banovinu Hrvatsku. Tada prvi put u sastavu Hrvatske ulazi Dalmacija, Dubrovnik, dobar deo Slavonije koji nikad nije bio naseljen Hrvatima. Tako da možda je Dragiša Cvetković bio dobar za Niš, izgradio je i vodovod i pozorište, dosta je doprinuo, ali po meni ipak napravio je grešku. Kažu, jedna od strateških i najvećih grešaka na račun Srba je stvaranje i kompromis u rešavanju tog hrvatskog nacionalnog pitanja, jer izgleda su svi rešili kasnije u Titovoj Jugoslaviji to pitanje sem Srba. I to je
To odlaganje, nerešavanje pitanja, znamo gde nas je dovelo, a jedan od ključnih stvari je i stvaranje te velike Hrvatske koja je kasnije uzet u obzir i prilikom stvaranja crtanja mapa u Jajcu i kasnije i Badenterova komisija je donela na osnovu tih karata i znamo šta nas je... Ono što je karakteristično, hrvatski političari još u Austro-Ugarskoj monarhiji su uvek imali težnje i želje za što većom samostalnošću u odnosu na Austriju. Čak je bilo i plan da se dvojna monarhija, Austro-Ugarska, pretvori u trojnu monarhiju, gde bi Hrvati bili kao treća ta monarhija u sastavu Austro-Ugarske. Ali te svoje ambicije su prelili kasnije u toj zajedničkoj državi, gde su opet imali sve veće i veće ambicije, sve veće i veće želje, što se prenelo i na skupštinu tadašnje kraljevine SHS, došlo je do ubistva hrvatskih političara. Puniša Račić, 1928. godine. Stefan Radić. Da, Stjepan Radić, Đuro Basariček, Pavle Radić, tako da... To je zateglo odnose. Mnogo kasnije smo imali i slučaj 34. godina atentat na kralja Aleksandra, Vlado Černozovski, odnosno, ajde, on je samo egzekutor. Ali želim sada ovde da kažem da odnosi Srba i Hrvata nisu bili naelektrisani u nekoj daljoj prošlosti. Dakle, Srbi su naseljavali te krajeve, Austro-Ugari su davali zemlju, naseljavali te krajeve i sam naziv Vojna krajina, dakle, da štite... Srbi su tamo bili povlašćeni narod. Zato što su branili granicu, oni su bili oslobođeni kmetstva. Tako je, tako je. Oni su bili oslobođeni kmetstva i to se malo kod Hrvata nije baš gledalo blagonaklono. Ali Srbi su uživali, ajde kažem, i u Zagrebu, i u Dubrovniku, i u svim tim mestima uživali status nepodređeni, u najmanju ruku ravnopravni. Dakle, postoje, što bi rekli Hrvati, suživot, normalan život i uvažavanje. Pa od 19. veka možemo reći da je krenula mržnja. Ante Starčević je... Od 19. veka. Da, on je već Srbe bi pokatoličio, proterao, već tada se izrazila, da kažemo, mržnja prema srpskom narodu. Ali to je relativno, Jankoviću, relativno blizak istorijski period, 18. vek. Znači, 1860 i neka, tačnije, u to vreme kada je počela se rešava nacionalna pitanja po Evropi. Dakle, pokatoličio od Ante Starčevića. Pa od Ante Starčevića možemo reći da je to, da, tako da se to sve prelilo i na 20. vek. Na 14. već na 14. godinu se prelilo. 14. godina, znamo, 42. vražja divizija, sastavljena isključivo od Hrvata. Oni su činili veliki zločin u Mačvi. Tako da ti preživeli Srbi su opisivali austro-ugarske vojnike, kaže, ne znamo ko su, ali govore našim jezikom. I dobro, posle svega, postoji nešto dobro, postali smo moćna zemlja, uspeli da se izborimo, pre svega ugledom i zaslugama Srbije u velikom ratu na tom Solunskom frontu i na tom ratištu. Iako je dosta Srba stradalo, ono što je, da kažemo, pozitivno, veliki prirodni priraštaj je bio posle rata. 20. godina. 20. godina Srbija za kratko vreme obnovila broj stanovnika i nastavljen je dalji razvoj Srbije u okviru te zajedničke države. A evo da spomenemo i Niš. Niš je kao ratnu reparaciju dobio tramvaje od Nemačke, marke Siemens. To smo dobili kao ratnu reparaciju posle Prvog svjetskog rata. Jankoviću, da, stradali smo. Pričao sam ja pre par dana o tom čuvenom baby boomu iz 20. godina prošlog veka, kada smo svega za 20 godina uspeli da obnovimo populaciju. Neverovatno. Pa evo, ako se vratim unazad, pa pogledamo naši očevi, naše majke, naši dedovi, pa živjeli su u zajednici, imali po 6-7 braća, sestara. Znači, to je bilo domaćinstvo. Bila je velika smrtnost. Velika smrtnost, da. Ja sam u Istorijskom arhivu gde radim gledao te matične knjige rođenih sa početka 20. veka i na jednoj stranici matične knjige ima 6 novorođenčadi. Svakoj majci je to većinom, da kažemo, 4., 5., 6. dete, ali kad uzmemo sad i matične knjige umrlih, vidimo
da je životni vek bio kraći, da... Ali dobro, Jankoviću, kako je bilo, zna se kako je bilo. Zadevojčilo se 15-16 godina, 16-17 udavalo se. Da. Udavalo se. I rađalo do 40. godine, 30-40. godine, razlika na 2 godine. Naravno, da. I ima pogrdnih izraza u drugim narodima na račun Srba o tom natalitetu, ali ne bih sada. Uspeli su da obnove to, ajde da kažemo, se obnove kao nacija, regenerišu, igrali ulogu, ali izgleda da je kralj Aleksandar, pre svega kralj Aleksandar, mnogo kompromisa na račun Srba pravi u toj državi, mnogo toga dozvolio da, što se kasnije vratilo. Ako ne platiš na mostu, platili smo na Ćupriji. I velikim stradanjem i ratovima, ovim krvavim ratovima balkanskim koji nam nisu bili potrebni. Kralj Aleksandar je pre svega bio i megaloman. On je želeo da bude kralj svih Slovena. Padom dinastije Romanovih, on je negde u sebi gao i ambiciji da ako se obnovi Rusko carstvo, da bude i car Rusa. Ali on je završio tako kako je završio, ubistvom u Marseju. Imao je dosta neprijatelja. Jedan od neprijatelja tada je bio i novopostavljeni kancelar Adolf Hitler, koji je u Jugoslaviji video zaostavštinu versijskog mirovnog ugovora. A znamo da je Hitler bio protiv svih tih versijskih tvorevina. Tako da, pored toliko neprijatelja, kralj Aleksandar je morao da strada, da kažemo, mučeničkom smrću, ubistvom u Marseju. I tada se i menja politika nakon njegovog ubistva. Jugoslavija pod Milanom Stojadinovićem se približava Nemcima. To je jako interesantan period u istoriji Jugoslavije, gde mi od Nemaca kupujemo naoružanje, kupujemo avione. Onda nemačke firme se otvaraju u Beogradu, u Srbiji, u Jugoslaviji tadašnjoj. I dolazi do zbližavanja Jugoslavije i Nemačke. Bez obzira što je knez Pavle engleski učenik, što se školovao u Britaniji, on odlazi kod Hitlera i Hitler mu daje čvrste garancije da će ta država da ostane i kada Nemačka bude osvojila celu Evropu i svet. Ali znamo kako se sve to završilo. Da, to će biti drugi istorijski čast. Drago mi je da ste podelili vreme sa nama. Hvala na pozivu. I drago mi je da smo pričali o ovim stvarima koje su značajne za naš grad. Dakle, u političkim dešavanjima Niš je izuzetno važan centar. Ovo je samo jedan fragment, jedna priča o državama i narodima i da nam se nikad više ne ponovi i da stavimo tačku na stvara zaranja i neka ova istorija o kojoj smo govorili bude opomena da uvažavamo pravo, za početak, ja to stalno kažem, na Balkanu i u politici su, ajmo za početak da uvažavamo pravo da Boban Janković ima pravo na svoje mišljenje. Dakle, ja uvažam, da uvažavamo pravo i Hrvata i Bošnjaka i Bugara i Rumuna i svih da imaju pravo na svoje viđenje stvari. I to je, i da pričamo, brate, o stvarima koje nas spajaju. Naravno. A ima ih mnogo više od onih koji nas razdvajaju. Naprimjer, muzika je nešto što mi volimo. Ja volim nekako, nekad se vežem za današnji dan, pa smo pomenuli taj 7. decembar, pa ja kažem, ali tog 7. decembra neki značajni ljudi su rođeni. Rođen je Uroš Predić. Ne treba posebno govoriti ko je Uroš Predić. Rođena Jovanka Broz, je li tako? Ali na današnji dan rođeni su neki pevači, na primjer, Oliver Dragojević sa Korčule. A ponovo istorija kaže su Korčulu naselili Srbi nekada davno i tako dalje. Hvala na gostovanju. Olivera Dragojevića da čujemo nešto kasnije pre toga i to ćemo Oliverovu iz 81. godine bila veliki hit na prostorima čitave one Jugoslavije, nadalina, ali pre toga idemo do prodavnice Svetlost, jer se tamo nalazi fantastičan izbor najmodernijih novogodišnjih ukrasa po najnižim cenama. Ali to nije sve. Sve ono što je ostalo iz novembra, iz Black Friday-a, iz tog crnog petka, nastavlja se dalje i svaki dan je, kao što mi reče Bojkan, kod nas veseli petak. Dakle, velika sniženja, neka baš ekstra dok traju zalihe. Pogledajte priču.